پشتی چاورکرنا که دوم درێژ بوو گواردنا چادرên کempa Çemmişkol Zaxo li dawiyê çadirên nû ji bo vê kempê hatine dabînkirin. Gojmara wan 5000 çadirin. Ev çadire li ser awarayan da hatine parvekirin û ji bo hindê ku xwe zarokên xwe ji germa werzê havînê biparêzin. Ji mara çadirê me yê kempê me 5000 çadirê tên. Her 5000 çadir de yên bedelkirinê. هاتنا وانا طبعا بريكا ريفبريا كوچو كوچبر الباريزگاه دهوكيه بهفكاري الجلبورد كاربارين مرواتي باريزگاه دهوكيه اود ماوي هفتيه که تقریبا بو مهاتين و اول 3 روز من دست بدا بشکرنا وان کری حتی نو که 2200 که دی هشتیم ور دستمه و بو صباحی و وجی تقریبا دی اوجی باقیامای بو 5000 اوج دی گهنمه و همیاد سروی خلک دا بشکن سرارای خوشحالیا آوریان بورگرتنا چادرین دو لگلین وان جی هبین اجبرکمی آدم جمرین کاره بلورز هاوینو هر دیسان کم کرنا هاریکاریاش بوان کو بارگرانی خستیت سر ملنوان خازن هاریکاری انزترش بوان بیندا بین کرنه برایت درافه او کرینه 10,000 نگه بری ما چند تشتمش خوره ما پیتانیم بس وگاوه نه نیوه وان تشتا قالك بزحمة هافيني كهرب نبي تشش ساعة قوات خطوب شيء كهرباء ما نبي بيشك مدخن زارك مدهور نو ما هي بيش حكومتها ومنظماتها خلق خير خواس تشخي زيادة قربانة ومصرف قلق وقلق عالم بطال هي شغل جنينة بكين بخورناجن زحمة خدي هافيني متشوتن كهربتها خدي زستاني كهرب شام وحيدة بنم رزيلة بين خدي هافيني هانوس عتاكي كالنبي عمل شادر هذا قيمناك زحمت کمپا چمشکو مازنترین کمپا آوارانل سر آسته پارێزگەها دووکێ کو 5000 چادران بخوفت گرتن و 4800 سرخزان کۆژماران گەهیتە نێزیکی 27000 کەسان لێت ئاکەنجینەو. ئەف کەمپە نێزیکی 3 ساڵانە هاتیە vەkirin û pêtiviya awareyên vê kempê bû harîkariya zûre wek karyeriya kempê jî diyar kirin ku harîkariyên rêkxiravên biyanî gelek kêm bûne û ev çende bûye egerê gileyiya awareyan. Rahat Omer, Kursat News, Kempa Çemmişko, Zaxo.